Ngalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngithemba liphilile lonke lapha esifumana sikhona. Siqalisa ngomthandazo. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu owadala izulu lomhlaba, owasithanda wasipha uJesu. Khuluma nathi usifinyelele ngomoya wakho ingcwele ngelizwi lakho ngoJesu inkosi yethu. Amen. Siyabonga bathandekayo. Lamhlanje sikhangela isihloko esithi sona Zingaphi izihlobo zakho. Zingaphi izihlobo zakho. Nxa sikhangela ilizwini likaNkulunkulu kuDeutonomy chapter ngelika 2 sikhangela uverse ngu4 kusiya ku6. Ilizwi lithi lona balayeke abantu usithi lidabula umngcele wabafowenu kumbe lidabula ilizwe lezihlobo zenu abantwana baka Esau abahlala eSeyiri, njalo bazalesaba. Ngakho lizinanzelele kakhulu, lingalwi labo, ngoba kangiyikulinika okwelizwe labo lokulingana lokunyathela kungaphansi kwenyawo lwenu, ngoba ngimnikile uEsau intaba zaseSeyiri ibe yilifa. Lizathenga ukudla kibo ngemali ukuze lidle, lithenge kubo lamanzi ukuze linathe. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwaleli lizwi. Ngilapha abathandekayo ulazisa kubana uNkulunkulu ufuna ukusikhumbuza lamhlanje ubona silezihlobo. Nxa siphakathi kohambo lokukhaya ezulwini, enye into eqhakathekileyo okukhathaza abantu abaningi yindaba yezihlobo. Ukukholwa kwethu ku-right entweni eziningi. Ku-right kakhulu, abantu bayakholwa, bayathandaza, bayahamba ezinkonzweni, bayazila ukudla, bayanikela kuNkulunkulu, kodwa kulohlupho oluhlangana labantu phosa mhlaba wonke jikelele okungenza abantwana bakaThixo bengaliboni izulu yindaba yezihlobo. Umbuzo uthi khona ku-right yini lezihlobo zakho? Ku-right yini labafowenu? Ku-right yini labo babomncane? Ku-right yini labazukulu labomalume? Umbuzo uthi khona ku-right yini ezihlotsheni? Ungalingena izulu uma kule ndoda emthabisayo, indoda engumtshumayeli enguNoah. IBhayibheli lithi khona uNoah wasindiswa yena lomkakhe labantwabakhe labomalukazana. Ngezinye indlela ukukholwa impilo yakhe ngekhaya yavuma, ivangeli likaNoah lachunywa lezwakala ngekhaya. So umbuzo uthi khona ku-right yini lezihlobo zakho? Akula muntu ongalazihlobo, akula muntu owawa esihlahleni, sonke siphuma ezimulini. Ezinye izimuli phakathi kwezimuli zethu, ezinye izihlobo zethu zilemali zinothile, ezinye izihlobo zethu azilamali, ezinye izihlobo zethu zigogekile, ezinye izihlobo zethu azikwanisi, azilanyawo, azilazandla, ezinye izihlobo zethu azilalutho empilweni, but izihlobo zethu. Okuqakathekileyo ukubana bayizihlobo. Umbuzo ukubana uyenza kuhle yini ezihlotsheni zakho. Mhla uzalwayo beza abantu ongabaziyo, abayizihlobo, ababesazi ukuthi khona bazalana njani lo baba wakho lo mama wakho. Ngoba phela ezihlotsheni zethu ezinye izihlobo lezo yizo ezondla ubaba wakho, ezinye yizo ezondla umama wakho, ezinye yizo ezababhadalela isikolo wena kawukwazi. Lamhlanje kulohlupho ezihlotsheni lezi kuyalwiwa. Abanye bakhona kawukhulumisani labo, but umbuzo uthi khona uyakwazi yini ubuhle abakwenzayo? Mhlawumbe uzalwa wena beza bethwele izipho besitha mhlophe, weza ugogolwana ethwele izipho okuncane yelakho, weza lakho ukubana zokuthi amhlophe kuzwela ijaha, amhlophe kuzwela intombazana ngoba kuzele wena. But umbuzo ukubana yena lwana umuntu owathi amhlophe yini, uyamthanda, uyamnakekela yini lamhlanje? Mbuzo uthi khona
Zingaphi izihlobo zakho? Zingaphi izihlobo zakho zenezana ezeze ukuzokwamukela? Zingaphi? Liyazwanana yini bona lawe? Liyazwanana yini wena labantwa babo? Liyazwanana yini? Ngoba sikhangele indlela okuye ekhaya ezulwini. Nxa sikhangele ukuye ekhaya, umbuzo ukubana ku-right yini? Ku-right yini lezihlobo zethu? Singakhangela iBhayibhili lithe khona nxa lidabula ilizwe labafowenu baza lesaba, but liqaphele lingalwi labo. Uma kulento eluhlupho ezaba ngumgibe ebe ngumgoqo ebantwaneni bakaThixo bayezulwini, yikubana kube lokulwa phakathi kwezihlobo. Ngifuna ukuthi ngithi mina izihlobo lezi ngakhumbula kuhle iBhayibhili nxa sifunda kuDeutonomi ithe khona izihlobo lezi abantwana baka Esau babekhonza omunye uNkulunkulu ongasiyo uNkulunkulu esimkhonzayo. So ezinye izihlobo zethu vele ngaso izihlobo esingena lazo nkonzo yinye, but izihlobo zethu. Ezinye izihlobo zethu vele ziyanatha, ezinye ziyabhema, ezinye zithethana amadlozi, but izihlobo zethu umbuzo ikubana singakwenza yini okwenziwa nguNoah owenelisayo ukubana impilo ayiphilayo umkakhe waphenduke, impilo ayiphilayo abantu bakhe baphenduke, impilo ayiphilayo amalukazana baphenduke. Umbuzo uthi khona zingaphi izihlobo zakho? Izimuli eziningi zilohlupho sokwaswelakala ukuthembana. Akusathenjwana ezimulini. Kwesinye isikhathi uyakhangela abantu umuntu ngayesiya ezihlotsheni zakhe kasadli lokudla. Kodwa lesibindi sokubana ahambe estradini athenga ukudla okuphekwe ngumuntu angamaziyo akudle. Kodwa kwesihlobo sakhe, isihlobo sakhe segazi ozalwa ngunina loyise, isihlobo sakho uthi bafuna ukukubulala, kodwa lesibindi sokudla ukudla okuphekwe ngumuntu ongamaziyo. Zwanini bantwana bakaThixo, singavumi uSathane ungenile ezimulini ubana ayehlukanisa izihlobo, ngoba vele ibandla likaThixo ukuze abantu baphenduke yikubana kubonakala izihlobo zithandana zizwanana. Bangaphi abafowenu? Bangaphi odadewenu elizalwa lonke? Liyakhulumisana yini? Liyahleka yini ndawonye? Liyadla yini ndawonye? Kumbe bengakunika ukudla uyathatha wenza ngani uyadla phambili ufika ulahla ngoba ucabanga bona bayakuloya. Zwanini bantwana bakaThixo, uSathane ungenile ezimulini. Abantu abanengi batsheliwe, bahambe bayabuza ebantwini, batshelwa kubana wena uyaloywa, uloya ngu-anti. But ngicela ukukutshela abanye bakhona batshelwe ukubana uloya nguyihlo, uloya ngumama wakho, bathutha baze bathutha behlukana lezihlobo zabo. Ngicela ukuthi ngithi mina kuwe, bebele chance yokukubulala, ngaba befuna ukukubulala babeza kubulala ngoba ichance babelayo. Wona ungazi lutho, banengi abantwana abazalwa bakhanywa wona uyaphila, bakhanywa izihlobo zabo, bakhanywa ngonina, but umzali wakho yena lo ngamsupportiyo, yena lo ongamthengeli ukudla, odla nzima ngumzali wakho. Ilizwi likaThixo lithi lona nxa sikhangela kuThimothi, ngifuna sikhangele kuThimothi, iBhayibhili ithi khona kuThimothi wokuqala ichapter ngelika 5 evesini lika 8, lithi na iBhayibhili, kodwa uba umuntu engondli abakibo ikakhulu abendlu yakhe, uhlubukile ekukholweni futhi mubi kulomuntu ongakholwayo. Ngiyabona abantu abadonethayo abahawukela intandane, bahawukele nxa ehambe echurch ezinkonzweni ahawukela intandane yechurch, ayithatha intandane lana ayithengele ukudla, ayithengele izigqoko, ayibhadalele isikolo. But umbuzo ukuthi khona liqiniso yini ukuthi akula ntandane ngakini? Udadewenu kachiyanga ntandane yini? O-anti kabachiyanga ntandane yini? Umbuzo ukubana kwenzakalani ungasupport izihlobo zakho, usupport izihlobo ezithole church ozihlangana lazo emgwaqweni? Indaba namhlanje ithi khona ku right yini lezihlobo zakho? Ngathi ngena yini izulu? Ngoba indaba esikhangeleyo lapha
Yikubana siyengena ekhaya lika baba. Ngifuna ukubuyela endabeni yobuthakathi. Abantu abaningi bathuthile labade behlala khona. Izihlobo zeplum tree yena wathutha wayefilabhusi. Izihlobo zisefilabhusi yena wathutha wayenkayi. Izihlobo zenkayi yena wathutha wayeshangani. Uthi ubalekela izihlobo ukholwa kubana izihlobo ziyaloya. Ngicela ukuthi tshela abathandekayo singakholwa amanga. UJesu uthena kuJohn chapter 8 evesini lika 44 uSathane nguyise wamanga. USathane nguyise wamanga. Banengi abantu abalwa lezihlobo kucatshangelwa ukubana izihlobo ziyakuloya. Ngicela ukuthi tshela abantwana bakaThixo asiphumeni ekukholweni izinto esingitshelwa ngabantu abangasozihlobo zethu. Abantu abangasozihlobo zethu esisuke sabanike sabatrusta okodlula ukutrust izihlobo zethu. Ngicela ukuthi ngithi mina akubuyele uyethandana lezihlobo zakho. Ungavinjelwa indlela yakho ingavinjelwa kuyangena ekhaya ezulwini ngoba uqhakathekile kubana nxa uzangena yenza njengoNoah owathandana lomkakhe wathandana labantwana wathandana labomalukazana. Indlela zethu ziright yini bathandekayo? Kuright yini? Yezwa abanye abantu angafika echurch umzwathi khona phela echurch la mina sokuyini izihlobo zami. Echurch lapha sokuyini izihlobo zami. Zwanini bantwana bakaThixo, ichurch asozihlobo zakho. Abazalwana obathole echurch asozihlobo zakho. Izihlobo zakho ngezangini ozalwa labo. Kwesinye isikhathi abantu bayayengeka angajoin iparty. Wangaba iparty ya politics aqeda impilo yakhe khona ngale kuparty bamenzele kahle bambuke azakhohle izihlobo. But ngicela ukukutshela ipolitical party asozihlobo zakho. Abanye abantu badlala amaclub labanye abantu bakholise kube mnandi kuthengelwana igrocery kuthengelwana lokho lalokho kuthengelwana izimota. But ngicela ukukutshela abantu odlala labo iclub asozihlobo zakho. Izihlobo zakho yizeneziyana ezeza bazokuthi amhlophe. Zeneziyana izihlobo yizo mdana ungafa wena. Mdana usifa. Abantu bonke abantu beparty baza kuthi shame. Abantu labana odlala labo iclub bakuthi sorry baphelele khona lapho. Abantu bechurch bazabuya bahlebele bachumayele but abaza decide ngawe. Ungafa wena ufele emanzini izihlobo zakho ziyamisa imisebenzi. Ungafa wena uchawa imota izihlobo zakho ziyama amabhizinesi. Abakhatshana basuke echolotsho bayagada. Abasuke eGoli bayagada. Nxa ungagqitshelwa ngumgodi izihlobo zakho ziyasukuma zihambe ziyelinda zenza imizamo yokubana uphume ngoba wena uqhakathekile ezihlotheni zakho. Wena uqhakathekile ezihlotheni zakho impilo yakho lezihlobo zakho. Ngicela ukukhuluma lokho ngelizwi likaThixo. uNkulunkulu usenze saphuma ezimulini ukuze imuli zithandane. Futhi kuqhakathekile ubona mntana sisiyanyathela emagumeni angcwele. Sinyathele sihamba lezihlobo zethu. Umuntu lomkakhe, umuntu labantwabakhe, umuntu labomalukazana, umuntu labazukulu, umuntu labomalume, sonke siyakwamukelwa ekhaya. Zwanini bantwana bakaThixo, indaba yezihlobo kayilunge namhlanje. Ngilosubana ngithi mina sengathi le ngaba inkonzo yokubuyisana. Sengathi le ngaba inkonzo yokubuyisana. Ungahamba uya kuJudges. Ngicela ukuthi ngithi mina kuJudges chapter 16 evesini lika 29 ngisiya ku 31 ithina iBhayibheli. uSamson wasebamba insika ezimbili eziphakathi kwendlu. Uvesi ngu30 uthona uSamson wasesithina mina ke kangife lamaFilistiya. Wasekhothama ngamandla njalo wabamba indlu yawela phezu kweziphathamandla laphezu kwabo bonke ababekuyo. Ngakho abafayo ababulawa nguSamson baba banengi kulalabo ababulalesa esaphila. Uvesi ngu31 uyanithethekisa bathandekayo uthi yena kwasokusehla
kumbe kwasokusukuma abemuli yakhe, kwasokusukuma abanewabo labemuli yakhe, izihlobo ezizalwa nguyise. iBhayibheli lithi bonke basukuma bayamdinga, bayamthatha lapha afela khona. Ngicela ukuthi ngithi mina bathandekayo, akulandaba ngaba ngupresident lapho khona mntana usifa awuncatshwa yiphathi, awuncatshwa yiorganization oyithungamelayo, kodwa izihlobo zakho zizakulanda. Ungabe ungumfundisi, ungabe ungumanager, ungabe ungubani lapho khona, iorganization oyithungamelayo ayisoze ikuncwabe. Ngicela ukuthi ngithi mina zwanini bathandekayo, okwenza iBhayibheli sinikele ivesi ithi abafowabo labemuli yangakibo basukuma bayamdinga, bayamthatha ngoba kibo ligazi. Ngicela ukuthi tshela abantwana bakamlimi, asiphileni kuhle lesihlobo zethu. Asilungiseni indaba ethi nkulungiswa, kusavuma ukuthi kulungiseke. Nxa kusavuma lakwazi ukuthi iningi lethu sizenza kuhle kukho kunengi konke, sikhuthe ukuyangena ngoba sikhuthe ukuyangena izulu ngoba kulalwana uanti elingalungisanga indaba, elingakhulumisaniyo. Kulalwana umalume, kulalwana umfowenu elafungelanayo, alingenelani lemizi kayingenele, alikhulumisani. But uJesu uyeza masinyane, uyeza uzolanda abantu abalungisa indaba. Ngithe mina ichurch le club asozihlobo zakho, but iBhayibheli lithi khona lakwazi ukuthi uSamson isifundo sithi sona eseqedile umsebenzi ayewuphiwe. Ungaqeda iassignment njengoSamson, ungaqeda lokho okubizwe lapho khona kathesi, ungaqeda konke usubuyele ezihlotsheni. Isihlobo zakho yizo ziyadecide. Yibo bakwaziyo lakwazi ukuthi ngicela ukuthi ngifithizele lokho. iChurch ingazi uyithande kangakanani, kumbe iphathi ungazi uyithande kangakanani, kumbe umsebenzi ungazi ukuthande kangakanani, but kakho phakathi kwabo okwanisa ukuthi athi ukuthi uza ngifuna ngcwatshele lapha. But isalukazi lesiyana esihamba ngodondolo, ugogolwana lokhululwana ongazange umsupporte, uhamba udrive izimoto ezidurayo, uhlala endini ezidurayo, usidla ukudla kuhle, ugogolwana okwaziyo wena ukuthi uzalwa ngubani, okwazi ukuthi wena ligazi lakhe, uzahamba afika ecanda indawo lapho zalala khona. Ngicela bona ulungise indaba, lungisa indaba lezihlobo usaphila. uJesu yeza bathandekayo, lungisa okuvuma ukulungisa, okulungisekayo kwakulungiswe. Nxa usehluleka dinga abantu akuguqe phansi. Uma kulento uNkulunkulu ayifunayo yikubana bona abantu behlezi ngokuthula. Itsho njalo iBhayibheli kumaHebrews, amaHEBERU ithona iBhayibheli, nxanelanini ukuhlala lokuthula labantu bonke. Chapter 12 verse 14. Linxwanele futhi ubungcwele ngoba ngalabo ubungcwele angembone uNkulunkulu. So ichurch ayingeke eyekuncwaba. Bazahlabela yebo, kodwa abalayo imvumo yokubona bangacanda incwaba. Kodwa lwana ugogo ohamba nzima, lwana ukhulu, lwana umfowenu, nguyoza ukuthi ukubana isihlobo sami kasilale lapha. Kungakho ngifuna bana sigijime sizame nxa singakayifike ukucineni kule ndaba engifuna sizithinte. Nxa sisiya kuMatewu chapter, kuMatewu chapter ngelika 1, yandithathekisa indaba leyi. Lawazi uJesu wayelezihlobo. Matewu chapter 1 ithona uJesu wayelezihlobo, ithona nelulugwalo lokuzalwa kukaJesu, indodana kaDavida, indodana kaAbraham. uAbraham wazala uIsaka, kungakazala uJesu uAbraham wazala uIsaka. Ngezindlela iBhayibheli sitshela khona bona uAbraham yisihlobo segazi sikaJesu, but izwana into ehlule banengi uJesu yasilungisela. uJesu uthi khona uAbraham yena lwana wayekhonza izithombe, yisihlobo sakhe. uJesu sitshela bona uJuda, uAbraham wazala uJakhobe, uJakhobe wazala uJuda. uJuda lwana zwana ukuthi ithini iBhayibheli kuverse 3 ithola uJuda, ithola iBhayibheli uJuda wasezala uPerez loZara kuThamari.
Labona iBhayibheli nxa ikhuluma indaba leyi, nxa uJuda izala ama-twins abafana laba babili uPerez loZara, wabazala kumalukazana mbe wabazala umalukazana wakhe. But uJesu akumyangisi, zonini bathandekayo, uJesu akumyangisi ukuthi ethina uJuda lanxa waganga enjalo yesigangi. Abanye bethu namhlanje siyaphika ezethu izihlobo. Kulazihlobo eziningi eziphikwa ngabantu, abantu abanengi babolele emajele angazathi ngabala abantu, abantu abanengi babolele ezibhedlela angazathi ngabala abantu. Singangenwa ngumkhuba wokuthanda izihlobo zethu ezilemali. Zingaphi izihlobo ze-street kid? Ama-street kids abhode emgwaqweni, abanye abalala kobulawayo ku-13 laphana, bangaphi kathi izihlobo zabo? Zonini bantwana bakamlimu, isihlobo sakho nxa sile problem, isihlobo sakho yenza something ngakho. uJesu thena ungafunda kuverse 5. Uverse 5 usitshelani? Uthi uSalimoni wazala uBhoazi kuRahabi. Uma ungakhuluma ngoRahabi, iBhayibheli liza kuthi uRahabi isifebe. Kodwa uJesu uthi khona ngezinye indlela uJesu naye ulabo abangakibo abayizigangi, abayizixhwali njengoJuda. Ulabo abantu abakhonza amadlozi njengaboManasa. iBhayibheli thona uManasa wasebenza nabathakathi. Ungafunda kuchapter efana nayo chapter 1 verse 10. Ithona iBhayibheli uHezekhiya wasezala uManasa. uManasa wasezala uAmon. Ungafunda ngoManasa, iBhayibheli thona wasebenza labathakathi, wabamba ongafanele kubanjwe. But uJesu namhlanje uthi khona izihlobo zakhe ezingoManasa. Umthakathi onguManasa, umthakathi wangoJesu. Zonini bantwana bakaThixo, umthakathi wangoJesu. uJesu kalanhloni ukumbiza ubana isihlobo sakhe. Isifebe sangoJesu esangakibo kaJesu, uJesu kalanhloni ukubana athi uMaria uRahabi isihlobo sami. uDavida owathatha umfazi womnikazi wabulala indoda yakhona, uJesu kalanhloni ubana athi khona uDavida isihlobo sami. Ngikhuluma labantu asebehlamukela izihlobo ngokuthi bayaloya. Ngikhuluma labantu abasebethuthe engakibo balekela imuli ngokuthi izihlobo zabo ziyafeba, abanye baxothwa emakhaya ngoba izihlobo kuthiwa khona zenza lokhu lalokhuyana. But nansi sibonele sihle, uJesu zikhona izifebe zangoJesu, kodwa uJesu uyazithanda. Bakhona abathakathi bangoJesu, bakhona izixhwali zangoJesu. But bantwana bakaThixo, futhi bakhona abantu abanjengoRuth. iBhayibheli khona uRuth wayengasiwe wangakibo ngokuzalwa, kodwa wabuye evela eMowabi. Kodwa bamamukela abanye abantwana ababayizihlobo zethu, abanye abantu ababayizihlobo zethu abasizwe babe yizizalwane zomhlobo munye lathi. Ngaleso sizathu umuntu kungaba legazi langakini useyisihlobo sakho, uJesu uyamamukela uRuth njengesihlobo. Zonini bantwana bakaThixo, ngifuna nxa siyakuphetha indaba le ungafunda iBhayibheli. Kulento engithintayo kakhulu, into engithintayo nxa siyagoqa yikubona indaba kazilunge. Kule ndaba ezingeke okunye kwangikhona soze sikulungise, kunjengokubana uJakhobe walwa lo mfowabo uIso. Wena ungathi uzalwa uthole kubana uJakhobe wenza lokho, usuqala ukuyibanga indaba. Awukwazi wena ukuthi uJakhobe lo mfowabo balungisa. Kulezi indaba ongafananga singene phakathi kwazo, okwaxabana khona obabamkhulu, okwaxabana khona okhokho, ungangeni phakathi kakwazi. Abanye balwa bebanga indaba yezithembo, ungangeni phakathi ngoba wona kakwazi. Zonini bantwana bakaThixo, nxa sisiya kucineni ngifuna kubana sibe lo moya ukubuyisana lesihlobo sethu. Ungafunda kuGenesis chapter 37, lithi ilizwi likaMlimu, uJakhobe wazala umfana okuthiwa nguJoseph. uJoseph lithi iBhayibheli abafowabo ungakuvesi 14 kaGenesis chapter 45. Ithona iBhayibheli ilizwi likaMlimu kule ndaba engiyithandayo evesini lika 14. Ithona iBhayibheli wasasithi kuye hambani ke ubone ukuthi baphile njani.
uDavida uJakobe uthuma uJoseph. uJoseph efika ngale uyabhoda bayamplanela abafowabo libambe kakuhle indaba nxa siyekucineni uthi yena abafowabo bayamplanela nxa sebemplanele uRuben loJuda uRuben athi ngcono simphosele emgodini nxa bemphosele emgodini uJuda nxa uRuben engekho ahamba emkhuphe emgodini bese besiyamthengisa nxa sebemthengisa bamthengisele kuma Ishmael ahambe igazi labo ligadi inqola lithengiswe cheap. Zonke bathandekayo kungangaki sithengisa izihlobo zethu kungangaki sidisappoint izihlobo zethu but lanxa kunjalo ngicela bana singenene emoyeni okubuyisana. Ithona iBhayibheli uJakho uJoseph esesekucineni khona ngale wagcina esebenza endlini kaPotifa uPotifa umkaPotifa wamqambela amanga umkaPotifa semqambela amanga wabotha uJoseph ebotshwa nje uhlupho nguRubeni uhlupho nguJuda uhlupho ngabafowabo but iBhayibheli lithi khona wahamba umfana wayejele uNkulunkulu wabalaye wasephuma kwasekuvulekala umsebenzi odinga yena makabonge uThixo ngeke ukuthi tshela abathandekayo uNkulunkulu uyasazi lapho kufanele singena khona lapho kufanele siphile khona. Ngicela ukuthi ngithi mina yabona umoya owaba kuJoseph kuthiwa khona esepronyoti waba nguprime minister beza abafowabo belambile ungayifunda kuchapter 37 beza abafowabo belambile uhambe kuchapter 45 beza bengasela kudla. Thona iBhayibheli kazangathi lamhlanje sokumtholile kodwa uthi yena ungayifunda ilizwi likaMlimi kuchapter 45 kuGenesis chapter ngelika 45 iBhayibheli ithi yona kuchapter 45 evesini lika 14 wasewela ezinyaweni wasewela entanyeni kaBenjamin umfowabo wakhala inyembezi lo Benjamin wakhala inyembezi esentanyeni yakhe wasebanga bonke abafowabo wasebanga bonke abafowabo wakhala uJoseph wanga abafowabo wanguRuben owamthengisayo owamphosela emgodini wanga futhi wagona futhi loJuda abamkhupha bamthengisa uJoseph zonini iBhayibheli lithi khona wabanga abafowabo baxoxa laye kwalunga indaba zonini bantwana bakaThixo nxa siyekucineni ekucineni kwalindaba ngithathekiswe kubana ungaku chapter 7 kaSambulo kuthiwa ekucineni nxa sokubuthwa izizwe kukhethwa 144,000 ibizo lika Ruben likhona lebizo lika Juda likhona lebizo lika Joseph likhona. Lamhlanje ngicela ukuthi ngithi mina abantwana bakaThixo lingabantwana bendoda liyizihlobo lapho eliphila khona ake senze okwenzwa yilimuthi okulungisa indaba lingayekeli indaba nxa kulokuxabana nxa kudinga ukuthi kakukhulunywe nxa kudinga abantu abadala kabadingwe akube yinjongo yokulungisa indaba kuzaba useless ukuthi chitha isikhathi sechurch ucabanga ubona uze ezulwini ungayi ngoba uyehluleka ukulungisa lo mfowenu ngoba uyehluleka ukulungisa lo dadewenu ngoba uyehluleka kalikhulumisani kodwa uyasuka lapho yenkonzweni ngicela ukukhuluma lani elingakamamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Zwanini abantu ababamba iBhayibheli izihlobo zenu ezibamba iBhayibheli ngicela kubana ake senzeni ungafunda kuJohn chapter ngo1 verse lika 40 ake senzeni njengalimuli imuli yokucina engikhuluma ngayo nguJohane chapter ngo1 evesini lika 40 lo 41 ithona iBhayibheli uAndrea umfowabo kaSimon umfowabo kaSimon Peter wayengomunye walababili abakuzwayo uJohane bamlandela yena wathola ukuqala umfowabo uqobo uSimeyoni wathi kuye simtholile uMesaya okuphendelwa ngokuthi uKristu. Ithona iBhayibheli uAndrea esezwile ngoJesu wahamba wayadinga umfowabo lekwazi ukuthi indaba oyitshelwa ngumfowenu kulula ukuyamukela
indaba oyitshelwa isihlobo sakho nxa sigqiba le inkonzo ngicela ukuthuma bonke abantu abazizwile izwi likaMlimo bonke abantu abamukela uJesu ngicela ukuthi thume esihlotsheni zenu ngegama lika Jesu ngicela ukuthi nxusa lihambe esihlotsheni zenu lenze njengo Andrea bese velo Andrea uthina wagijima wadinga umfowabo uqobo wadinga umfowabo wegazi wathi kuye simtholile uMesaya sasimtholile sasimfumene uMesaya sasimfumene uKristu zonke bathandekayo ngicela ukuletha unxuso yokubana sambeni lezihlobo zethu siyekhaya kulabo malume abangamazi uThixo kulabo gogo bathi ngicela indaba kazilunge ubusibatshela ngokubana siphakathi lingibona nje bomalume ngingahlanganyeli entweni zomthethelo lingibona bomalume ngingahlanganyeli wagogo ngingahlanganyeli ezintweni lezi yikuthi ngilalokhu ngilaleli lizwi ngilaleli themba ake libavezele abafowethu ake uvezele izihlobo zakho batshele ngoJesu uAndrea wagijima wadinga umfowabo wegazi kulula kwesikhathi kuyachumayeza abantu ongabaziyo kulula kwesikhathi kuyakhuluma ivangeli esihlotsheni ezingaso zakho izihlobo zabanye but namhlanje nxa sigqiba le inkonzo izihlobo zakho ziyakwazi ukuthi uJesu yeza masinyane ziyazi yini izihlobo zakho ukubana masinyane sizayibona inkazimulo kaThixo esiza lengilosi zasezulwini ngicela kunxusa kuyisihlobo sakho ubona ulungise indaba zingaphi izihlobo zakho zingaphi ziyakuba khona yini mdlana wosuku lokunyuka sisiye ekhaya ezulwini ngicela ukuthi ngithini abantwana bakaThixo hambe dinga izihlobo zakho woza labo kuJesu mdala icela ngolikhala asindize okhangele njengoNoah lawe utsho ukuthi khona emhlabeni ngiphile kuhle lemuli yami uNoah kaluzanga umuntu emulini lawe sebenzela laba abangambona uJesu ukuze nxa ukhala icilongo sindize siye ekhaya uNkulunkulu akwenzele kahle nxa sikhuleka babo sezulwini siyabonga leli thuba usiphe lona ubana silungise indaba lezihlobo zethu kuyalwiwa kakuhanjelwana akukhulunyiswana kodwa siyancenga izulu ngenela ukuze indaba zethu zilunge ukuze mntana usiza usithole singalasici kodwa silungisile le ndaba zethu indaba zethu lezihlobo kuhlekwa kukholiswa kujatshulwa ngenxa kaJesu osephila phakathi kwethu ngoJesu inkosi yethu amen.